ya khat ki Real Madrid ha ka La Liga thap gol u Benzema bat job ka kun hun jong u ha ka Saudi Pro League padang singomba ya pi ki para lok ki para jor ki jupe ki video ha ka ne ke channel la de pisingo tenan ki video ha ka ne ke channel singomba ban share like bat kum joro ban subscribe ya ka ne ke channel ke jingila kai ha ka La Liga ha padang ke Real Madrid persya ke Las Palmas ha ka ne ke jingila kai ke Las Palmas ke lepan mai ke Real Madrid dang ha ke menit ke pesan leng ba ke gol ke bala tap da umo lero bat hado banda kot ke kelas tap ke Las Palmas ke letam ke Real Madrid da Chico Lanot kumta habuan banila kai ha ka la ka baar ke Real Madrid ke le khun hitriang ban yo pen phai ke ne ke Chico jong ke Las Palmas kumta dai ha ke menit ke bahan ri pokon dai ke Real Madrid ke le yo ik penalti ha ka ne ke jingila kai bat ik ne penalti lawan ban shoot ya ka da Vinicius Junior bat Vinicius Junior syempelana ai ia ka ne ke kabu ke ba ulio ula penrung hijilang ke bol syapo jong ke gol leng ba ke ne ke penalti ke bala shoot da Vinicius Junior kala penlat ke Real Madrid naga jing syaram ha ka ne ke jingila kai bat hado ban dakut ke jingila kai baro arteli kitim kila kut no da ke jing kai damar la Chico bat kum joro kila yo khur damar chipoin na ka ne ke jingila kai ha ba phai pat shika jingila kai ha ke Saudi Pro League ha padang ke kan hun jong u Benzema kata ka Al Ittihad persya ke Al Tawon ha ka ne ke jingila kai nado basdang hado ban dakut ke kelas step baro arteli kitim kila kut no da ke jing kai klem don bala bat pen khi ia kejar Henry habuan banila kai ha ka la ka baar ka Al Tawon ka leo pan pen khi kejar dei ha ka menit ka besan pe kondai ling ba u baro bat dei tat ha ka menit ka ban nyu peu u Benzema u leo ban thep ia ka kol pen ye khai na ka panta ka Al Ittihad haden jong ka ne ka kol ke jingila kai ka long ka ba itenat bat ka ba ye khai bha namar baro arteli kitim kile khon tenge ban yo pan khi ia kejar bat ha shwa ban kut no ka jingila kai ka ta ha ka menit ka ba khandai peu plusan ka Al Ittihad ka leo man sen namaru Al Saluli jong ka Al Tawon u leo e red card ha ka ne ke jingila kai haden jong ka ne ka red card ka Al Ittihad ka le khon hitriang bat dai ha ka menit ka ba khandai peu plus pra ka leo e ka penalti ha ka ne ke jingila kai bat ya ka ne ka penalti lawan ban shoot ya ka da Husam Aur bat Husam syam penleno ai ya ka ne ka kabu ka ba ulayo ula penrung hijlang ya ka bol syapo jong ka gol ka bala penlong sendon ya ka Al Ittihad bakan penlem ya ka Al Tawon ha ka ne ka jingila kai da ar la ka we gol kuble shibon ya pik para lok ki para jor ki bujupe ki video ha ka ne ka channel ngin sekendo pat ha ka we ke video kuble shibon